Banjir di Kalimantan, Paima kukue di seprediksi anginge, bosiewe dan sebagainya. Ketika terjadi banjir di Kalimantan, orang berkumpul di lapangan berdoa, lategana to melodoa degai tarima padongan. Akhirnya orang mengusulkan mengundang Andre Gurulta ke Haji Abdurrahman Ambodalle saat itu. Beliau yang diundang, elodoang kipung, berapa aja bosie paja lempe paja longsor. Apa yang terjadi? Sisa memelodoang Andre Gurulta. Setelah itu paja bosie, paja lempe. Sehingga orang bertanya agar rahasiana, sehingga Andre Gurulta diterima padongan negi sangat soni melodoang. Nala tegata madapunga dega itarima. Apa jawaban Andre Gurulta? Nulle kapa ironei tapung Allah Ta'ala nasaba iya nasa Andre Gurulta mapamula ka anak-anak latu asot dek nang kawak beli.